Elifeni udzinga i-courage ukuze ukhone kufeyisa tinkinga takho, ukuze ukhone kufeyisa ma-enemies akho. I believe ukuthi sibantu labaphila without courage, and into lenta ukuthi umuntu angabi ne-courage futhi anga-achieve elifeni ngokuthi lo muntu akanalivi. Sinebantu labanganalivi. I-advice ibalulekile, but live laNkulunkulu li-better futhi li-superior than i-advice. Umuntu angakunika i-advice, i-advice itokulasta sikhashana, but live laNkulunkulu liyokulasta ilife yakho yonke. So sidzinga live ukuze sikhone kuba ne-courage. I-courage uyithola ngelive laNkulunkulu, futhi i-courage yakho uyiprotecta ngelive laNkulunkulu. Baningi bantu abafuna ku-achieve, baningi bantu labaniketwa ama-advice out there, but emkhatsini bafeyila, emkhatsini ba-give up. Why? Because bane-courage but bede info lengaphusha le-courage, futhi bede into lengafida le-courage. Live laNkulunkulu lingafida i-courage yakho. Live laNkulunkulu uma lingafida i-courage yakho, utokhona kufeyisa tinkinga takho, utokhona ku-achieve, utokhona kuchubeka nendlela. As a Christian ngidzinga i-courage, but ukuze i-courage yami ikhone kunginceda ngi-achieve kwamele ngibe nelive. Sima-Christian today langanalivi. Sima-Christian today ladumisa ngaphandle kwelivi. Sima-Christian today laqala tinto ngaphandle kwelivi. Uma nganalivi angibi ne-courage, uma ngana-courage angi-achieve. I-life yebantu labane-courage, i-life yebantu labatimiselayo, i-life yebantu labathi ngiyakhona. So udzinga lelivi ukuze ube ne-courage. Athi ngikuside la, live laNkulunkulu ngilo lela driver ilife yaJesu ukuthi a-achieve, a-preach, a-deliver abantu, a-produce ama-miracles, ku-achieve, ku-progressa, ku-achieve, ku-plana into ekugcineni ukhone ku-excela ku. Jesu bekaplana into a-excele. Jesu bekaplana abone progress. Kwamele siplane sibone progress. Jesu bekumuntu we-courage. Jesu bekaba ne-courage phambi kwabaFarisi. Bekaba ne-courage phambi kwama-demons. Bekaba ne-courage even nasesiphambanweni. Elifini yakho kufuna ube ne-courage, udzinga i-courage, but i-courage yakho kwamele ibe ne-backup. I-courage yakho kwamele ibe ne-live. Live laNkulunkulu kudla kwe-courage yakho. Udzinga live laNkulunkulu ukuze uhlale une-courage. Uma sine-live sine-courage, uma sine-courage sine-victory. Ukuze sincobe si-achieve sibuse sidzinga i-courage, and i-courage yethu idzinga live. I-foundation ye-courage yakho live laNkulunkulu. Amen.